Ja znam da ima dobrih ljudi koji hoće pomoći, ja vas molim, pomognite mi u bilo čemu. Nisam imao trešća, imao sam krupna drva i uzeo sam kanister sa gorijom od kosilice, nasuo sam unutra, levom rukom sam držao kanister i zapalio sam paljačem, gurnio, bacio paljač unutra. I došlo je do eksplozije, kanister mi je ispao dole i odjednom je sve buklo na plamen, tako da ništa nisam uspio uzeti, čak ni mobitel. Radio sam Diku Đurđenovac, krenuo sam srednju školu, pošto nisam imao, volio sam igrati nogomet, nisam imao šta obući, nisam imao šta obuti i imao sam jedan popravak, jednostavno na njega nisam otišao. Htio sam ići raditi, da imam neku kunu, da se mogu obući, da mogu otići u kino, da mogu igrati nogomet, jer nogomet sam volio, da mogu u patike. I išao sam preko sezone bivši PIK Šipovac u Nadnicu, najprije kopati, onda tovariti sjeno, tovariti bale, onda sam se zaposlio u Diku Đurđenovac sa 18 godina, u tvornici Bačava. Otišao sam mlad u vojsku, iz vojske sam se vratio, nisam imao ni 20 godina. I onda sam opet nastavio raditi u Diku Đurđenovac. Imao sam 20 godina staža sa 39 godina starosti. Dik Đurđenovac je onda otišao u stečaj 6.11.2004. i od tog dana nisam radio. Ne znam kako nisam ozlijeđen bio, jer nije me polio benzin i jednostavno sam provirio kroz vrata. Onda sam sjeo na onu banderu pred štalom i jednostavno nisam mislio na ničeg, jer nisam bio, veliko sam šoku bio i nisam jednostavno mislio na ničeg. Samo sam gledao u prazno. Samo sam vidio taj plamen i ništa drugo. Na ničeg nisam mislio. Uvijek još ima dobrih ljudi u bilo čemu. U prehrani, u obući, odjeći, građevinskom materijalu, kućanskim aparatima. Jednostavno, ako je moguće i novčano, ko može da mi pošalje na poštu, na kućnu adresu. U bilo čemu. Jesam pogriješio, ali nisam znao šta se može dogoditi. Šta se može dogoditi. Nisam vjerovao da taj benzin, ja nikad nisam popaljivo peć sa benzinom, svoju grešku. Ali ne s namjerom, nego greška se dogodila. To se dogodilo i više nema povratka. Ovdje sam rođen u ovoj kući. Moji su doselili 1948. Petaro je rođeno u Dalmaciji, u Jasenicama. Nas je neka živjelo ovdje 12. Ćaća i mater, baba i did i nas 8 braća i sestara. Bez ćaće sam ostao kad sam imao star 7 godina, tako da nam prati, tako rekući, ta nesreća cijeli život. Bilo što, meni je sve potrebno. Jer ja ne mogu ništa. Ja dobijem 1080 kuna od mirovine, sa tim se jednostavno ne može ni preživjeti. Mogu reći dobrim ljudima, dobre volje, kogod ovo gleda i kogod sluša da mi pomogne, jer ja ne vidim izlaza.